phat pha ebia pathin ka thang wa in chule zaum ta ngai do tum ta ka pa te ho zo se na bon cha happy Father's Day pa te sei phat na akitin pa te sei phat na zong hin tin chu ke le pa te adia nei ngai lut nau lampang zo ikan focus no min chu ke le khang dong kha hi ne in minu te perspective in se thei bong kat ting cha chu cha te kha hi na ka pa nei lo he pa te ni ti nei ngai do do me le ti na poi mo vong te hi ke ma on experience the Bible based in trong chan hin sei gong ka te pa te ho nei ngai do nau hi cha ti hon ka bet ting le mit mu thei ta a hi lo le za be ta head be ta in akilang be se zipon tinan chu comparison chat chu hi bon nu te ho ngai lu hi i bet tin ga mu thei kilang do min zong ka le aum ji nai hi zong le pa te ho ngai lu hi khang dong te hon head ding iti a pa te ho ngai lu tum se ni head thiam iti ding le hin khul thu deu ngai deep dewa gel a hung ngai zin hezi chun ka sei nom choi hi le pa te ngai lu te head na dinga hi chi mit vet mei lo de ei ma ni tin in khoi mo hin hina ko rai ki mo he thei ji pon pa te ngai lu thi khol thu de a ngai ji ti chu apat nai ka sei hin pa te ho hi athang pia amo hi sei tho sanga to tho bol nom zo in akilang min chi ei hon dong imu chi yu ka ta sanin tu hin pa te ho khat ding do hen la do chun committee ka pomin ka ung khangin chu ting le ani na chu aba le aponin se hi zong len ka pa hi pa in ei bon na khat kana su mil thei lo khat chi biam ti le class 10 ham 12 ham ka pa sa chun anaki pa be se in ka expect lo helin in hong zuna chun congrats ei bolin ima chu hi po ei banga cha khat a lo thin chu mi so si lo thing cho ei banga chu a thang pia chu ei banga ki ka lo thina chun ka pa chun ei koi ei cho bin chi chu ka hin fa ka su min thelo kha in akilang in henun azo an se yong cha ti ba mai ka pa ta chu tu ni chanin ka feel thein la in ka chi ka ki pa na ta kha hin chu ka pan neu cha chung jong ka lo thin na chung akipa e chi quality an nei ti chu ka mu do kha hin ipa ti ho hi kham mai thiu lam vai mai thiu zu ai lo de ching mai thiu thi mai thiu ai lo de bui pi ha se hi la da mo mai thiu ami mo pen zong hi mai thiu ikinep na zong bang lo mai thiu a hi zong le ipa wang mai pa hi pa te ta tha ai lo ipa te no tha thei bo ve ipa te ta ba ingai lo diu om poi e kho sa diu om poi di chu ka kong tu zan hin class a chei na ka sei nom chu pi ham ti le kanu ka gial ting le ka dung a sing ka ki pa ji ka pa ka be ting le bang ka taw thanom na a ki be lap ji ni hi chi pola ka sei ham ti le azwa ka mang ka nei ka ti ka manga I pola mang ki nei pola ki thu so ham ti chu common sense in an ki la thu sing le tin mi tam pi dinga ke jong mi mo ke hi jong le mi tam pi dinga tunia ki sei pa ti hon cha ti obet call ti pa hi elo de cha ti pathin apui di ataw pi ti pa hi khangdong tam pi ho de vice versa reverse an hi the hi chi ja chu I pa ti ho chu nang dinga ai dinga burden is a spiritual burden a hi kha le ana taw pi jing tin pa ti ho ingai lut naw sang pen bet sa mi thiu chu hi sei khel sei ba no me ki ngai di ki pa nunga no hong ki go jing nai